قاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. بر محمد و آل محمد صلوات. عزیز طلاب و طالبات، خداوندی کریم روزن و رازی یمن قدمن دیو اللہ تبارک و تعالی اجر یم قدم تہی پنہ مکتب پہ یت کوچس تان کڑیو. یہ اس کیا ونکس یتنس جم سپدیمت، تہ کیاز کڑو یہ ریلی، امیک مقصد، امیک غرض تو امیک فلسفہ کیا اس کیاز درائی گھروں مز یم بینر ہیت، یم لکٹ لکٹ بچہ ہیت. مقصد یہ کہ یت کن اسہ بار بار آیت اللہ خامنائی ولی امر المسلمین بار بار یم کتھ ہند تکرار اس کران کہ اس پز ازیق پگہک دہ ازیق شب اردہ ذی الحج یت اس ونان یہ پز اس تتھ کن مناون یت کہ امہ مناونک حق گویا کہ تم یت کن اس فرماوان کہ اگر غدیر منومت آسے اس تتھ کن مسلمانو یت کن ام غدیرک منانک حق آسے تیل ہسا سپدے عاشورہ برپا کہین. یا اتھے کن اگر اس وچو آیت اللہ وحید خراسانی تم تش پنس کلامس من زور دیوان ام کتھ ہند کہ یت کن اس عاشورک دہ سڑکن پہ نیران لوکن اخ میسیج دیوان کہ عاشورہ کیا تتھے کن پز اس یم غدیر کی دہ سڑکن پہ نیرن بینر کھالن منقبت پرن تقریر کرن تاکہ دنیا تر فکر دنیا تر یہ سمجھ کہ آز کس دہس مز کیا واقعہ آمت کیا یس آئے کریمہ تہندس حضورس من سرنامہ سخن قرار دس. ات مز اللہ تبارک و تعالی پنس حبیبس یہ خلم امر دیوان یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیکا. اے رسول، اے ٹاٹھ رسول، یہ کے ساتھ سے میں کن چیزک امر دیتی ابلاغ دیتی سواتنو سس لکن تان. اگر سے امی چیزک لکن تان کہ پیغام یا میسیج واتنوت نکیل گویا کہ یا رسول یہ زحمت 30 ورین رسالت دوران انجام دس گویا کہ سہ کل عدم گویا کہ ثت کہین تیل چیز انجام اگر نہ یہ چیز لوکن تان واتناوت. و اگر سہ لوکن ہند خوف ام کت ہند کہ لقمہ کرل میں اعتراض نہ واللہ یعصمک من الناس. خدای سہ بچائی لکن ہندو آزار تو اذیت نش. وچھو قرآنس مز سریعن یہ چیز کیا اس رسولس واتناون امامستان
یہ سوئی چیز یم سات رسول نازنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی ہند آخری حج دہمی ہجری ہند حج اس تاریخی حج تم سات ماننے ات تاریخی حجس مز یم سات رسول ناظرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے اعمال نش فارغ سپدان پنن وطنس کن ہیوان حرکت کریں اکس مقامس نش یت ونان غدیر خم یہ غدیر خم کس جائے یہ سہ جائے یتنس تمام حاجین پان پنس وطنس کن کوچ کرن نیرن کنس گھے مدینہ گھن کنس آسے مکہ گھن کنس آسے شام گھن اوتان مکہ پہ مدی ات وت تان مکمل اکی وت لیکن غدیر خمس نش پتہ امن پن وت اختیار کران یدی رسول ناظرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدائی سند طرف یہ ابلاغ ایوان یہ پیغام واتناو لوکن تان اور رسول ناظرین بحکم پروردگار جبرائیل یم سات یہ آئے کریم حچس ایوان دپان چس میانے دوست میون خدای چھ سلام سوزان بعد السلام چھ یژھان یہ ونن یس میں امر دتی یس میں حکم دتی کل سلوکن تان واتناون سہ واتناو سا سلوکن تان رسول ناظرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ پنن اصحابن امن حاجین یہ اعلان کران یم حاج برونٹ تم کرن انتظار تمن حاجن یم پت کن یم برونٹ حاج تم انتظار کران باقین حاجن ساری حاج یل ات مقامس پہ جم سپدے ساری اصحاب پن جائی یژھان کہ رسول ناظرینس کمی مہم چیزک حکم ابلاغ استان واتناون ام پتہ رسول ناظرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنن اصحابن وان تھی بناوی ممبر یم اصحاب رسول ناظرینس ونان اس کمی چیزک ممبر بناو رسول ناظرین فرماوان تھی بناو اونٹ کن کجاول ہند ممبر یہ ممبر آو تیار کرنے کمی باپت اخ مہم ابلاغ لوکن تان واتناون بات اصحاب تان واتناون باپت ام پتہ رسول ناظرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین شہر خدایس علی ابن ابی طالبس ام پتہ ام سود دستی بازوی رٹان ات تھود تلان سارنی اقرار ہیوان تمام اصحابن اقرار ہیوان تمام حاجین اقرار ہیوان آیا بسا تہند مولا تُو میں پنن مولا سردار مانان ساری اصحاب ساری اکسی آواز مز ونان یا رسول اللہ سون جان ژے پہ قربان ژا چک سون مولا پچ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر خدا امیر المومنین دستی مبارک تھود تلان فرماوا من کنت مولا فہذا علی المولا یس سون بہ مولا چس تس سون امیر المومنین شہر خدا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تی مولا مرحبا 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 حقیقتا یہ کس مہم چیز یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنہ پتہ
ساخ وسیع قرار دن یس بلا فصل ساخ خریف قرار دن یس بلا فصل ساخ جانشین قرار دن یس بلا فصل یس مشن رسول ہکنے برو کن پکنائت لہذا ات دوران یہ اعلان سپدان الیوم اکملتم لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا یتنا پاک پروردگار یت دویم آیات مز یہ یژھان ونن آسہِ کہ آستان اس دین نامکمل لیکن یہ مہم پیغام یہ جانشین بناون امیر المومنین جانشین امیر المومنین بناون ساد کیا از دین مکمل سبدان گویا کہ اگر رسول نازنین امیر المومنین گدیر خمس مز پنن جانشین بنائے لیکن گویا کہ دین ہے تیل کامل سبدت کین اگر آز دین کامل سبدو سبدو 14 ذی الحج 10 ہجری ببرکت امیر المومنین علی ابن ابی طالب انشاءاللہ رحمان خداوند کریم تھوڑا بصحت سلامت واقعا یوتا ایسی یعنی دہوک حق پزے ادا کرن یس پاک مراد میون یعنی دہوک یعنی 14 ذی الحج یتکن پزے ایسی مناون تتکن چھل ایس مناون تتکن چھل ایس مناوانی امید چھمیں انشاءاللہ آئند سال تمام چھترگامک یم تہ مکتب آسن یم سپدن اجتماع اگر ونکس اکوئی مکتب تکیازِ امچ اہمیت لگہ مسلمانن کیازِ دہ کیا انشاءاللہ الرحمن آئند سال امہ خاطر زیادہ تیاری انشاءاللہ الرحمن آج چھو تُہۍ وچھان دنیا مز کہ کیا ونکس ظلم و تشدد سپدان مگر یم تہ امیر المومنین سند مانن وال آسن تم چھن یور قدم تلان کی بلکہ تم چھن جرمک شکار سپدان کین بلکہ یوتان تہد دشمن جرمک شکار سپدِ توتان چھن امیر المومنین سند تمن آزار تو عزت واتناوان بلکہ یتھی تم جرمک شکار سپدان امیر المومنین مانن وال تمن تم جرمک سزا دیوان انشاءاللہ الرحمن یتکن وچھان تو ونکس کتکن گرک سپدان اسرائیل انشاءاللہ سپد ہمیشہ گرک مرداباد 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 ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل دنیا سے مقابل کرن والا اگر قوم سہ قوم جس حسینیت قوم آسی یس حسین اسمانی یس نہ حسین اسمانی یس نہ حسین سندس باب اسمانی تمس قومس یہ جرت سہ کہ دشمنس مقابل کرت بلکہ اگر دشمنس مقابل کرت ورلڈس مز صرف سہ قوم یس شیر خدایس تم سندس لاڈلا فرزندس امام حسینس آس مانان ونکس وچھو تھی پور ورلڈس مز تمام قبیل خاموش صرف مولا امیر المومنین سند مانن وال ایران قوم یس ونکس زند پنس دشمنس مقابل کران انشاءاللہ رہبر سند فرمان توتان بیابن اس پت یوتان اسرائیل نیست نابود کروان انشاءاللہ ضرور سپد نیست نابود خداوند کریم تھانو
बसेहत सलामत दुआ करो पाक परवरदिगारस पाक परवरदिगारा चाची यमसी वसी जानशीन सुंद कसम यस वनान शहर खुदा मुश्किल कुशा पाक परवरदिगारा ईरान कर फतह नुसरत अता इसराइल कर नस नाबूद तम सद हामी अगर काबिल हिदायत करुक हिदायत वरना करुक नस नाबूद अमरीका कर नस नाबूद पाक परवरदिगारा लश्कर इस्लाम कर फतह नुसरत आता लश्कर इस्लाम कर फतह कामयाबी आता पाक परवरदिगारा यम तालिब इल्म तालिबात हो बसेहत सलामत पाक परवरदिगारा उमर कर इल्म सल्म तरक्की बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात।